الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. قال مسلمانا ام من برا گوند بینن من برا پیغمبر علیه السلام او دراها کسک او درا دارا هر دو قولون را گوخیت که جه کسک او جی روضا پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام گوتیا ارام مالا من و من برا من گوتیا بخچه کش بخچه جنت یا مسلمانه گوتینا حج و عمره تین پیغمبر زیارت کن و ده روضه دا يعني أرى مالا پیغمبر و منبر پیغمبر لجامعه يعني وی بخش جنت دا لمیش دکن درکاسنات و دعات کن شخورا يعني او درا هيا او درا كسك او در روضا پیغمبر عليه السلام افجي منبر پیغمبر عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. آسر في لوحي پیغمبر عليه السلام وها قوتيا ما بين بيتي ومنبري قوتيا أرى مالا من ومنبرا من روضة من رياض الجنة قوتيا بخشكش بخشة جنتيا. خدا عز وجل شفاعت پیغمبر علیه السلام کے نصیب میں تبکو.